Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berayê me gudarî dike. Selav û rêz û hurmet ji bo ne we. Îro divê sohbeta me da bi qasê 10 deqa ez ê ji we re behsa pira Sikratê bikim. Rastî jî pirekî bi navê pira Sikratê heye yan tune ye. Didê di nav millet hatê gotin roja qiyametê gava mirû mir, gava roja qiyametê rabû mirû çû mere hesabê xwe da, mirû tere piştî hesab, mirû ter ser pirê re derbas dibe, pire li ber Müslümana fire dibe, li ber kesê helê kufr û delaletê jî dibe wek mûz rav dibe, wek şûr tûj dibe. Em bê Müslüman wek ba derbas dibe, hinek wek hespê rewan derbas dibe, wek bi şeklê derbas dibe. Lê kesê ehlê kufr û delaletê be ew jî di pirel ber teng û em bivêjin ew dibe ji tirsa dikev cehennemê dişewite. Bi rastî jî pirekî bi navê pira Sikratê heye yan tune ye. Em ser wê qise dikim. Hûn me bipirse pirekê bi navê pira Sikratê tune ye. Di Qur'anê da tiştekî wiha behs nekirinê tê gotinê mesela Sirat Köprüsü Tirkiyê dibêje. Xwedê Teala em ê bi hev re li ayetê Qur'anê mêze ki sîrat tê çi manayê? Sîrat. Em rojê hevde rekat li mêja ferz kir ji bilî sünneta em divana da em divê ihdîna sîratel müstakîm. Ya Rebbî tu me bînî ser riya rast. Tu riya rastê para me. Sîrat rê ye. Müstakîm a herî rast û durust îstiqameta wî hedefa wî armanca wî ku tu xwarî û kil û kemasiyekê te da tune ye. Di vir da tê xuyakirin ku em mirov bi xwe nikirin riya rast helbijêre. İlla ihtiyaca me bi rebekî heye, bi pêxember heye û bi kitêba wî heye ku em riya rast helbijêrin her tişt bi mejiyê xwe em nikarin rast û durust şev derbixîne. Ji wî jî em divê ji pêşî divê sîratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalîn amin. Rêya wan kesî ku te pêra qencî kirî, ne rêya wan kesî ku tu lê hatî xezebê û çûn delaletê. Ew rêya ku kesî ku te pêra qencî kirî ya Rebbî, em terin nav camiyê, em mêj dikirin mala xwe da, destê xwe girê dide, em de ya Rebbî tu rêya qenc û baştê para me, rêya wan kesî ku te pêra qencî kirî, te pêrê ehsan kirî, te pêra lütfû kerema xwe kirî. Başê Xwedê Teala em çawa zanin Xwedê Teala ya Xwedê bi kera qencî lütfû kerem û ehsan kirî. Xwedê Sûreyê Nîsa ayeta 69 da dibêje ve men yuti'illâhe ve resûle fe ulâike ma'allezîne en'ame Allahu aleyhim minen nebiyyîne ve siddîkîne ve şuhedâi ve salihîne ve hassune ulâike refîqa. Divê kesê ku bu gotina Xwedê û pêxember bike, li dû Xwedê û pêxember biçe, li dû kitêba Xwedê û sünneta pêxember biçe, ew digel wan kesî ku Xwedê ni'met bara kirî, qencî û lütfû kerem xwe bara kirî, ew jî nebîn pêxember sidîq kesî ku di dunyada rast dibêje, rastgûn sadiqin ve şuhedayê kesî ku şehadiya rast didin, li dînê İslamê em bê baweriyan anî şehadî danin ku dînê İslamê dîneke rast e ve her wisa salihînê kesî ku dunyada karê qenc û baş kirî ve hesune ulâike refîqa, ew wana çi însanên, çi mirovên, çi refîq û dostê qenc û başê Xwedê Teala baz dikin. Bala xwe bidê ji vana hat xuya kirin sîratel müstakîm ew rêya. Rêya ku Xwedê dixwaze em tê re biçe. Bala xwe bidê Pêxember Aleyhisselatü Vesselam di Sûreyê En'am ayeta 661 da dibêje. Qul Xwedê Teala ji pêxembera dibêje. Ayeta En'am ayeta 661 da dibêje. Sûreyê En'am ayeta 661 da. Xwedê Teala ji pêxembera dibe ya Muhammed bibêje. Qul bibêje İnnenî hedânî Rabbi ila sîratin müstakîm. Bibêje gel insana Rebbê min ez anîm hidayetê rêya rast pêşê min kirî, ew jî sîratel müstakîm. Baş e sîratel müstakîm. Xwedê Teala ez anîm ser sîratel müstakîm. Sîratel müstakîm çi ye? Xwedê Teala Sûreyê Zuhruf da behsa vîya dike. Ji pêxembera dibêje Sûreyê Zuhruf ayeta 43 divê festemsik billezî uhiye ilêke. Ya Muhammed tişta ku ji te re daketî tu pê bigire. Tişta ji pêxembera daketî çi ye? Ev Qur'ana pîroz e. Çera pê bigire li dûviya here? Çera lewra inneke tu hey ya Muhammed ala sîratin müstakîm, tu li ser riya rast û durust. Hedefa wî, armanca wî, em bivêjin menheca wî, temamî programa wî ê herî qenc û baş e. Xwedê ji pêxembera wer dibêje. Ji van ayetana em pê zanin, me zanî ku sîrat ne pirê ye. Ne pirê ye. Sîrat rê ye. Rêya ku merû têda tere ba Xwedê Teala. Rêya ku merû têda diçe rıza Xwedê qezenc ke. Rêya ku merû
لحياته خدا تطبيق دكه روجا شو حضور خدا تعالى حساب خدا تش جنتي ناوي صراط المستقيم جبري صراط المستقيم لفي دني تركي نجبو حياة إنسان آوي دنيا ونجبو آخرته تركي دن قاسي ريا قرآن راسو درستوني كيش بلي فيريا ريا في قرآن ريكي دن هر بجيره هم دو دنيا دا هم دا آخرته دا جخاسرين آيه خسران دكه زرار دكه وی غیر و هوار بکه پشمانی حتی هستی اون هر و چه بوه و فایده نده فایده نده خدا تعالی در سوره صافات آیت 114 حتی 118 و بعض ذکر دی ولقد مننا على موسى وهارون من منت لموسى ولهارون كر وهديناهم صراط المستقيم ما او ان سر يا راس هانجوانا تي خيا كرنيغو ريا صراط المستقيم ريا پیغمبر آيه او ريا کو پیغمبر تدا چوي جراته كتن صراط المستقيم او جي اف كتابه هنينايه قرآن پیروز او تمام دين گوش پیغمبر راتي ناوي وان اسلام جبر ve gelin مسلمانا eğer em Müslümanın dibe em lugora dini ku Xwedê Teala daxisi Muhammed aleyhissalatu vesselam ra em lugora wî dini bijîn ew dini ku Xwedê ji pêxembera daxistî temamê ev Qur'ana pîroz e ew dini Xwedê ji pêxembera daxistî ev Qur'ana pîroz e bela xwe bidê şeytan dibe çi şeytan dibe ji gav Xwedê ra münaqişe dike ser gav ji Adem ra secde na pişî gav Xwedê Teala wî dergî xwe davê jî şeytan ji Xwedê ra dibe jî qale şeytan got فبما أغويتني لبويت تشته كنت أز غراندم تأج خاباندم تأجري در خصم برم دلالتي لأقعدن لهم أزي جوان مروفان را رونيم صراطك المستقيم لسر ريا الراس شيطان دزان ريا راس ريا خود تعالى وصوز دو خود تعالى أزي لسر ريا الراس رونيم كن نيلم قالك إنسان جترى الشكر بك طبعا الشيطان بخواد صادق بيجي إلا عبادك منهم المخلصين بدي عبادة تيكو خلقي صافي خالصا مخلصا بصدق صافي عبادتك نكر ما جيد ريدر خينم بيجي الشيطان لسر ريا خذت على سكري تخريب دك خراب دك تحريب دك اشترى بيجم ناهي الانسان خو بيجي خذت على دجابه ودا شد بيجي خذت على دجابه الشيطان ده بيجا الشيطان ده السريه الراز رودني خذت على هذا صراط قال خدای تعالی دویجه د سوره حجر آیت 4 كده دویجه قال خدای تعالی گو هذا صراط علی او ریا کتبا من مستقیما او ریا کتبا من او ریا کتی خودگینن ام به رضا من لگورا منهجو ام به رباز و قرال و قاعده من تفد گره او ریا مستقیم ریا راست خیلی وی ریا که دوتونه ریا خدای تعالی جه ریا هنه نای جویش تیز دانه نگلی مسلمانا گاوا ام مسلمانن دویج ام لگورا دینی خدای تعالی حد خو تنظیم و تکوز بکن مسلمان او کسی کو گا تریل مشک دوی هدینا صراط المستقیم دویت مبین سریا راست دویت به شیطان نرچه لورا شیطان لسر ریا خدای تعالی سکنی تمام ریا کو تربا خدای تعالی حمی دخوازه آستنگ بکه دخوازه پیسی نخوشی گناهان تشتی nem meşru bite بخم بلین پسوسی پوستی نشانه تا بده تا دنیا بته شیرین بکه تو جریا خود دور بکه جویا را تیز آنه نیکوه اگر تو مسلمانه تو اهل خودیه تو هر رول مشکل دوی ایدی نصرات المستقیم دوی تو دزیه نکه دوی تو فسادیه نکه دوی تو میران نکوشه دوی تو خلقی ام بویژن جد امکان دولت استفاده محروم نکه دویت عدالت به دویت عراق و نخو دویت عراق چه نکه دویت نفروشه تو فایز نخو چه نکه نفروشه ام به فایز ندخل کی یعنی اوا تمام ریا شیطانه شیطان لسر سکنی ناهل مسلمان لگورا ویا بجی تمام ولات مسلمانان جه حکم ویا دورن لسر حکم طاغوت اداره کرنی bunu پیروی گاو شیطان جبروی گلی مسلمانا دوی ام لخوا وار قلن ام لدینی خوا وار قلن دینی ما قرآن اگر کسی کو دوی از مسلمانم راستیجی دروانه که دوی جبو خاطره یعنی ده تمام جانا خوا دا به عدالت به ظلمه نکه زورداری نکه خود تعالی ظلم لسر نفس خوا حرام کری هر وصل عبد خوش حرام کری خود تعالی کسی ظلمه نکه اگر تو
قول لي عبدي ام بوي وی رب العالمین دوی تو جی ظلمینک دوی زور دارینک هن کس دبیجن صراط المستقیم ری پرا ناوی پرا جهنمی دوی دو سوره صفات آیت 24 دهی بالا خوابه دی ویجی شاش معنی دکن خالق تعالی دوی دو سوره صفات آیت 24 دویجه احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم دبي وام أو كسيكو ظلمي كرنا حوالي وان وجيني وان أو كسيكو دبن خدرة جرى عبادت كرنا تمام حوال بندي وان وانا دبي باجو سر جهنمي باجو سر ريا جهنمي هنك إنسان إيكو دبي كو پره هي رجا قيامتي في صراطه دك پره بياجي الغرخوا هم بيجين شوا دك آياتي معنا ودادخه يلي مسلمانا بريكي بناوي برا سقراطي توني سرات او كنت الوي دنيا لغورا غوتنا خدي پیغمبري بيجي حياتا خو تنظيم تكوز بك وبتشتي بوشو فالا نخابن دفر دا اگر اتو مسلمان امگج مسلمان او کسی کو روشلات نابين ملتي روشلات نابين اداره دك دبي الحكم فيا بفتله والله او کسی کو الحكم فيا نفتله خاسر الدنيا واخرته او دروينه او نراست روجا شو حضور حق وعذاب خبقشين جبروي صراط المستقيم اوكو تو دزينك تو دروانك تو فسادينك او ملتك نجم ملتي تابا نجادة تابا تو شاريوينك تو ام ببي خالكي بلا سبا نكوج و بلا سبا بالحق افتراء بوختان و بوبلتا نكسوي خالكي مسلمان تيكو تسليم اسلامي تسليم قرآن دبا حتى جاركتن بيم دخيل خوشي دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته